Maka namun telepon kakak gula ni ke adik kakak Jakarta. Yang mana Kak Roma Irama. Arab pemia aku Pak kenal kakak gula sampean. Kakak gula ngocak senikah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Aku apa nih lagu? Datang udah terlena lagi orkes bayi. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Bayinya mana tretan kan pada kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semuanya orang kantoran, pasti rasa ngaura calak dong. Tak ada saya kuasa berdeki. Hanyalah keimanan dan ketakwaan, nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana? Masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak harus kita sebabarnya. Maka Cepon Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minulyo, tanpa dinulis bisa diwaca, iku wajangan kuruas kita dan tancepake ing jero dodo. Arab pemik cenggeng. Hah? Tak ngerti. Artinya dia tak unding sampe. Oh ya pada iki. Baca nya goreng Jember gula lebih sampean. Cak gula Bengkalan pada Madura neben sampean. Keng gula bun barak sampean pada Madura. Ken orang tak para cajem mun gula kebereng Madura kak. Pulan mua nang ring Arab iku. Cak saking kang kui bahasa aing rasa lauk senikap. Al-Qur'an soce debuna Guste tae tolese ibaca ngarte tetipae mut maklengas tete tore tamenaki edelum toreta menaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru
secara khusus anjunan Sumulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Suud sesangat abdi na'amul jaki. Tak kalib anjunan Sumulja Kiai Haji Hashim Maki, ajunan Sumulja Kiai Haji Sa'i, ajunan Kiai Haji Fathur, ajunan Kiai Hasir, ajunan Kiai Safrawi Salim, ajunan Kiai Nasrullah, terjukan tak kalib ajunan Kiai Khalili, terjukan tak kalib ajunan Kiai Zubairi. Benda seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, senyepoi dusun, senyepoi kampung, beserta seluruh jajaran Prabudisah. Terjukan tak kalib ajunan Bapak Junai ben sateja hadirin hadirat muslimin dan muslimat dari zuriyah Pujuk Dani, ben sateja hadirin hadirat sebenga sepo ota berkeluargana eko puraki eka dinto tempat. Tore kaula sareng ajunan amu ciben asyukur samangken kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam kabadaan sae, dalam kabadaan sehat. Tempat se eka dimma eka dinto eko puraki orang mulja eki kak dinto Pujuk Dani, sehingga kuda ben sampian samangken kak dinto keng dalam rangka kek nyeleke mak masumak kauring seampun paratu ka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu idilim Al-Quran wabtagu ilaihil wasilah. Apana pamik parlo bede salamatan pujuk kula ben sampian keng akebai ceden akebai perantara depak de Guste kun ma Allah aing rasa laok bede sampian kapi ma Allah asartana Gusti Allah. Fa illam takun ma Allah keng mun sampian tak bisa langsung apereung ba Allah fakun ma'a man kana ma Allah, maka pasemak kaureng seorang ni kesemak dek Gusti Allah. Mun bisa semak tibi ke pangeran sampian pasemak tibi, keng mun semak tibi ke pangeran tak bisa masemak kaureng seorang ni kesemak ka Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah, karena orang sesemak ka Allah nika bekal masemak kuda bersampian dek Guste. Contoh yang paling gampang, sampian muntro entara ka Gubernur Jawa Timur seanya mah Khofifah Indar Parawansa. Sampian entara ka Gubernur mangkat tibi kemana? Ke Pemprov Jawa Timur di Surabaya, entar ke Surabaya. Dua kemungkinan enggak? Sepertama sampian ni ke depan, senomor dua sampian tak kira de make de pak sampian betona abid arapa apoter Suramadu sampian etang kelgi posang kalau kita lempos atanya boleh lopot entar boleh beni nggih mun entar tibi sampian bisa saja tak depak otabe depak keng abid dernyela Jerman kak kaman gelu baru lema ari depak kah Khofifah Indar Parawansa. Keng mun sampian entar de ka oreng seoreng nikah semak ben gubernur saari sampian depan. Carana entar ka Pak Camat karena Pak Glebun lah tade. Bekin antar ka Pak Glebun sampean iki ke alam barzakh. Entar ka Pak Camat langsung Pak Camat dan kula entar ka Khofifah. Pak Camat pada tak kenal ka gubernur. Keng Pak Camat kenal ke bupati. Iya, ya terbi kok ke bupati. Ya ter ke Bupati saya kenal ben gubernur berangkat ki laku kon situng depa arapa karena saya ngatur sampian orang seandi dan ceden depa dek ke gubernur sani kecuken sampian entara ke Allah mangkat tibi benih keng tak depa keng sampian mun mangkat tibi ima bedekala na nyangsang ima bedekala na tak nyangsang depa keng abid
Lema semak ka pujuk dani kula ben sampian keng tero lekas ada pak dak Gusti Allah. Mangkan Allah ada wa batagu ilaihil wasilah. Teti entar ka kuburan ni ke beni minta ka orang mati. Mun minta ka orang mati sampean pujuk dani kula pasoki akihi pujuk dani anak kula papen teraki. Nika murtad kapi ngoca keng mun sampean ada bu. Ya Allah kalaban barokah na pujuk dani kalaban kamul janna pujuk dani patekah hajat aki beten kaula. Kalaban barokah na pujuk dani patetiaki anak ten kun orang sepenter. Nika pun ten epakon idedem syariat mangkana pun tahun sampian Rabu kak kantokeng aku bayi sampungan masemak de orang seanya mapu jelas ini kan makanya kan penting sampai nggak ketemu meskipun makinnya ke mungkin tak kepintarnya lase bodi si kayak nganak minta pelempungan yang targia yang tentak napa buk mulai doakan tuh deki sesitung teka hajat selain teka hajat kapi lagi ki kula ben sampean ni kamun la apolong mun la kelompok ni kabi Allah tak etengal itung situng pao celok situng cual tak paju kak keng mun secelok papolong ben semasak bedesak kesorba januruk bagi secelok apa banyak secelok macam ada cak maki sedekuk mek celok dia arah pemik celok jagi ngoda kak gunakan celok mun saya babari kan bersih medan bersih masak bersih burbur lagi keng mentar pada lagi lancang umur kapi dasan-bisan cecer tak norok rombongan di boring sampean bi sape rojak norok po dasan-bisan cecer mentar lancang umur apa cak macam maki kula takori boring buk takoni bini berdesa genteh mungkin opo wa tak ambu sekali rek mati dibune ke Muslih Adnan Mekasang bani karo Avanza saja katel salib bodi kok tunga mangka tunga mole alhamdulillah orang aing rasa lau tak luang ni ke pakun banyak berarti di boring ada mangkat berarti oh kubur nami ada si anyar oh bi gula ning jeling ada kubur na anyar ada orang mati ngarajang gula tahu tak keng nyarah nyari pejauh dosanya Allahumma sholli ala Muhammad aslina tak usah terlalu kere pikiran kak gula ben sampean ni kan terlalu takut aslina sehingga di boring ni ke bedese mate margana corona bedese mate bisa takut waduh ibu kak ni kak semate beni margana corona lakar sake keng kapan semate seraki pah mate sekali segerding ni kan nyaman mate margana ta manusia ni kebuk ereng aki kak beda empat takdir ni kak etoles manusia ni kak amulai beda kandung narik sepo bini makanya dalam arba'in nawawi sebutaki inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina nutfah arba'ina yawman nutfah manusia ni kaya bedati dalam tabung embu arba'ina yawman 40 hari nutfah kalau dalam ilmu kedokteran nutfah itu disebut dengan spermatozoa kepunyaan laki-laki akhirnya membuahi indung telur atau ovum kepunyaan perempuan. Setelah 40 hari spermatozoa membuahi ovum, akhirnya pada 40 hari berikutnya summa kana alaqatan mithla dzalik, maka akan menjadi alaqah segumpal darah yang menempel di dinding uterus, dinding rahim. Salah starina Pak Polo. Summa yakuna mudghatan mithla dzalik, pahteking kempel selama Pak Polo kali telok 120 nikah sama dengan Pak Bulan. Lah ketika Pak Bulan pas eda buaki fayun fakhu fihi ruh pas Etiopianya bah kapan Pak Bulan beji nikah beni coma odi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat epakon nulis 4 perkara kabeji sela ampun bedanya bah eta bungreng sepo bini. Saya pertama bikadbir rizki, saya pertama toles rizkina banyak apa titik soki apa miskin kempang apa melah lai toles. Jadi manusia ni kan ngi bebeda beng sebeng kak. Makanya manusia ni kata heran lakona pada olena tak apa. Cara dia jual sati selalu le bangun rumah sapian di telok. Celau jual sati kia sati na bangkrut sapian na nangkin jual. Lakona pada mi tak pada olena ni bebeda beng sebeng.
Sampian nadai aing ocean saarif king seepanadain gelas ngak nikah. Maki ocean saarif pakun oleh segelas. Paham? Ocean ning sajam king sampian ni bedroom ebo ka. King cuman tak usah aku betul. Abu dur menambah mun pangkok tang rizki ning segelas. Rizki ni katakdir sebisa iyoba. Beda takdir ni ka bisa iyoba, beda saya tak bisa iyoba. Beda takdir ni kamu borom, beda takdir ni kamu alak. Panapa sih bisa iyoba? Rizki. Sampai lambat itu oleh setiap orang melarat, keng bisa iyoba. Kalau bencara, doa. Allahumma rzuqni rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bi ghairi ta'abbin wala musyaqqatin. Ya Allah, kula pabanyaki rizki, pakempangaki, pabarokaki bi ghairi ta'abbin wala musyaqqatin. Cak pamalarataki tak usah alaku becek nyaman dah jangan malaikat. Maka kapia tua mundaya. Bisa rezeki tanpa alaku, bisa. Tapi makom kutu makom tajrid beni makom kasbi. Pasera para ulama bunyu anyar, ulama tabetak. Teman-teman mangki timin. Allahu yarhamu Ki Haji Tahir Ki Odi ngalak berlandu. Dan teman nangki kita akhirnya ketimin jualan pulsa. Mi andi alfar. Makom tajrid tak usah ala ko pese ya tere. Timin Allahu yarhamu kita akhirnya ke swarga neki oding ki laku salat duha. Mari salat duha mari ngaji pokok sangat bek semua ngantok asarin. Asarin kita tobuk tok assalamualaikum. Pasera dan kula kiai dari Kak Dimah aing rasa lau parlo panapa dan kula terus ngonceng ajunan ke acara haul pujuk du malam bisa engki bisa amit kiai nyuun kuper ya tore salaman satos tangki kan mun ka seorang mun 10 1 juta kan cekeun asarin 1 juta bagus lebih sampean jak macam ki laku pah tedu. Kapan tedungkol sangat sampean pak tok abuh macam pada bi rato hire kok. Jaga kawan jaga kakek kak iya apa kak sikit minggu ro lek pola bade ke belia sampai kok. Haji iya salah tak beri naki iki. Makom mata pa. Maki adzikir sampean pola rato hir keng pola dzikir kana keceko pa dzikir kalang kedubur abu jan tak leolle. Mulai subuh sampai zuhur bah putar tasbih pa imaman tak tulis sekali la ilaha illallah matuane budi lebat bah ngocak putar tasbih na cong kapan lapar deki kelat tasbih aja eko makom tajrid lakar guru gula aja bu manusia ni kecepon bade saya pada ben keteng belaba uning belaba sembilan bala-bala karo ke bayi Roma gak mari ke bayi Roma bah neng tu bara adzikir neng tak kulian sekali lalak lebet takai pak rengek lebet yang sang ekakan pasera yai aku bayi dalam ke bayi pondok santri datang kojok bengibah patang tangki kerdus kula beras kula lain pengajian lah bada manusia ni kepada bi perek uning perek gitu. Panapa perek nikah ki laku berangkat lemah lemole dah emah ngampung ke sebabere ya tek ngale ke sebabere aja ya tek ngale pasera ya kelompong seneku umik ben sembian nikah daripada perek yang jasa kasar ibu enggak semuni kene ya tajak la perek kan kau tu kene mak le lontok engki amun pah berak apa tak bisa kau tu bola berketeng mun selempo jua nggih kimun kula kalak kene jak dengan perek iki. Sempian pada perek yang jasa kasar. Mangkat ki laku mulai lemah bada manusia nikah di Allah cepon kurutan kula pada bitel kok. Dak remetel kok nyebrang tasik. Ing makin nyebrang tasik pakun koros kia. Lakar selempo karo geteng jak tak kulian. Tikal bada keteng bada perek bada labba sepenting ke Allah tecune kula ben sampean insyaallah teka hajat itunya sampai ke akhirat. Amin Allahumma. La rizki itu termasuk takdir yang bisa dirubah. La yaruddul qada illa du'a. Saya bisa iyoba kalau berdoa ni ke salah satunya rizki bisa iyoba. Beda takdir ni kata bisa iyoba. Kenapa? Tuah.
Tuan ni kata ni ngobah bi. Sampean bah doa, ya Allah, cak patwa aki Allah haram gula tak ndak mun suruh kero haram. Bo tak bisa. Mun la umur 90 pakun kero. Mun la umur 100 pakun kerso. Ma huwal kerso, al kerso al kerker tak masuk. Cak gelak. Tak bisa, sampean mun umur belum polo makin ku seragam SD pakun kero kak iki. Tak bisa, tak ning tolak. Dokter siapa sih bisa nampak na tua cak makin dokter kero kak. Tak bisa. Iki na bangki. Abu, mun ki umur 30 ngak gula ni. Petiti pembina upacara lebu. Kepada pembina upacara hormat. Gerak. Datang katanya, colong siapa je lebar aja itu. Apa? Umur 30. Umur sangang bono, salate ngalara, bung suara nenger-nger. Bala kek kebudin Roma, tu kepok ben babi ni ku tak payah tanya aki. Siapa mereka nak? Babi ni nyampik gor jolong goron bikin mata ni. Beni aja lengger cak lamun tua ni kepeninggal rabung suara berengau be tanggi. Balak kek ngocak ke babi ni ya deh. Kami dak setrum maka kakek setrum. Ada jeglek menomor sengang bolong. Ada setrum nang kinater. Singater mangkar seyater cecer. Cak gelah tak tahu sembian. Ni ken yang tahu apa dia. Artinya ada takdir yang tidak bisa dirubah. Kenapa boleh? Mati. Lo bisa yoba kak. Gue lebih sembian pak minta. Ya Allah gue tak mati. Ya haram tak mati ya. Tak bisa. Pekun mati ini kan termasuk takdir yang tidak bisa dirubah. Ini sifatnya mubarom. Otabah. Ya Allah. Dan kulit tetia kireng bini pangeran haram pun tahu ni parembi itu. Tore gue. Tore gula obah gula pun tereng laki mak leneng atas gula. Mari kita contoh cak gila. Bo tempat kering ngapa di nak dipajak saran aku tu. Tak bisa yobe laki pakun laki bini pakun tak bisa yobe. Keng mun rizki bisa yobe kak. Rizki bisa yobe artena. Kula ben sampian di Allah takdiraki rizki na sakoni keng ngadua ka Allah salah adua ka Allah pas sambi alako maki adua mun ta alako pa kunditi patangki apa dong ocak ka kula epon macam solawat eka gempang rizki tak kula macam solawat ni tak gempang rizki kula ke benda dua syarat rizki ni ke gempang apa tak pertama macam solawat nomor dua ngalak terep ya gobi kula ya mun kono macam solawat mun tak ngalak terep ya keren gak iki. Solawat ni merupakan usaha batin, usaha zahir gak dinto alakoh. Mun tak alakoh tak bisa. Gula lebih sembian makom mabeni makom tajrid tapi makom kasbi. Jelas. Yang jelas pada 4 bulan kandungan etoles. Kenapa? Rizki. Bisa apa? Bisa. Karena gula lebih sembian lah kari usaha bako pak gendeng apa itu ni ujian. Pesabar tak? Pesam? Pada vertikal jak teko kelero kadoh. Pangeran, mik yo jane pangeran niku tak boko beni panca iku. Tetinya ku keng tak tahu pangeran iki kopi tene boko ben panca. Anapa tikel mun karobe ko naserosak. Allah ni ka abri rezeki ni kecem-macem jalan lah. Benderiman kak di man jalan. Yang paling berharga ada kaula ajuran kak dinto sehat asli. Aing rasa lauk tinggal make be kona rosak, sepenting sampian be tena sehat. Sampian make be kona hasil, keng mun be tena sakit, pesena be kona gemetak kira terasa. Engki, tetapi bisa saja aslinya sampian di Allah takdir sakit. Keng di Allah ikan ni daripada orang yang sakit tina be kona be pagemet. Keng be tena sehat. Sempian mun betena sakit make bekona oleh pese ada keren pa apa kak tak usah asroh ojen ni ka urusna Guste tak usah nah benar boleh kalau gula ben sambian gak iki ulama raja ni ketika tanya aki masalah ojen ni kan karo keng usaha
Kan banyak terkadang orang nikah acara nyarang pekuntur stengi. Cuman masyarakat cek seni ke antar ke kiai kapan acara tak langkung kiai sarang ngaji kiai acara lekuk mentor tak ujuna. Saya ngak kiai beri meretung ke pangeran itu. Ero beri meretung ka. Maksud tak ai bah nyarang ero ngocol meretung aja. Bobo aku laku la terak senat bunga ke pandek narik bah ojon terus. Abu lemah lemku tre aku tak yong ke kiai ni. Kiai dek rem mami ojon cek dengan gula nyarang ke sampean. Pula king tak iso metu pandai ku. Kiai ni cung pentran nyampit. Abu ni kebi gula sarang ki ojon. Mun sampai tak sarang ki gula banjir acaran semua. Apa? Ya ojon ni ke bani urusna manusia ka. Ojon ni ke urusna ipon Guste. Ojon tak ojon bani urusna kaula ajunan, urusna Gusti Allah. Urusan kaula ajunan usaha, masalah usaha ki ojon. Berarti ni ke ampun nasib dan takdir kaula ajunan. Tawakal dek Guste. Sepentinglah naman beko, sepentinglah usaha. Beko, cumur, cepon gelo abu. Salep tu. Dia guna kiai gelo, salep tat cumur tempo napak manu pak. Ojen nas panas. Pasaper nikah insyaallah di Allah bakal diganti selangkong saya. Amin. Amin. Ben boleh manusia ni kalau karyatur bi Allah rezeki ni kata pada kak. Beda orang ni ke bi Allah pasoki. Beda orang ni ke bi Allah pamelarat. Beda orang ni kebi Allah sedeng arapa karena mun manusia ni ka ipasuki kapi butuh odi deka butuh mun kapi pesena banyak mun kapi teti orang soki tuku tutup tak tutup sembian beli beras tak mabuk beras semi tutup tanah atibi ambu saya jualan bajak pese banyak saya jual bensin ambu sepedan motor sampian macet tak kira jalan pom bensin tutup ada apa ada seala kuah soki kia abang rumah nyari tokang tak nemu ada apa tokangnya soki sesah sampian de emak maka Allah jabu nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya kami yang membagi kehidupan supaya manusia bisa saling membutuhkan. Nggih, jelas. Maka namun cepon kakak gula ni ke andik kakak Jakarta. Nya mana Kak Roma Irama? Arab pemiago Pak kenal kakak gula sampean. Kakak gula ngocak senikah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan berputar. Aku apa pandai lagu. Datang datang lagi orkes bayi. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Bayinya mana tretan kan pada kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semuanya orang kantoran, pasti rasa ngaura calak dong. Tak ada saya kuasa berdeki. Hanyalah keimanan dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana? Masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak berusitas bebernya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Teti sengaja cuman engak napa saus kau leben sampian masyarakat tore pakompak soki pakompak soki nah melarat pakompak melarat dah teti orang laki pakompak kelompok laki bini kompak kelompok bini ing keriki ni kata pada kak keriki ni kata pa keng make tak pada pulan kompak neku apa selok seken kak arapa tak pada keng kompak tak kau tu pada manusia sorosoki kapi berarti maki keriki soro pada tu man mikir sambian mun pah keriki lemak esena pol kapi
Kebaya apa? Makan nasi tak boleh banyak, cik dek pandai. Nekuk landu kapan yocol ngaltok landu. Apa tak seken? Bi Allah ibri walempol pande keng lempo teken tek pande kene ibri toncu sedengan setengah renjeng keng koros ibri toncu manis bek semu kalem tak usah patang cokocoh selemak ni kata pande keng saling abri faida walempol cek cokocoh makidek pande arapa walempol makidek pande tu gesemul je mi bisa mulja untuk kiai dan majeding dong kada je kiai ni ke maki paling renjang cak beki kiai. Dia mah jedik keberak kiai. Ha pak lauk kiai. Ha den wah den ya. Njak mun tai pung kak ce tak kebi kiai ya. Bedah fungsi masing-masing. Tek. Bu makin ni kene koros cak cokocoh. Sudah maki pelempon kala tu panir dia. Nggih jangan lombok sendok yo. Mun tepani tek mun laben re ada te repolem-pola. Cak macam begini cang orang aing rasa lau ada orang plekeng bi tolong ngejeureun plekeng bi tolong ngecukok geram cak dia meyaki bulan sini kene dia begini kene elong mun getel semangkat dia are macam boga kiai cak begi kae elong gurbang elong itu bade tugas sebeng iki toncu untuk netu sekancaan pasera nikah orang soki arapa mun netu peratu mun yang soki nggih Ariya ring melarat ni. Cak nutu tak ikrena bi orang. Ya cak melarat. Keng tak boleh patang cali. Sesoki cak cokocoh. Mun tak ada sesoki. Abid semaria masjid dah. Se melarat cak cokocoh. Mun se melarat cokocoh maki sesoki kuburna tak delem. Siapa sih ngalia? Cak cokocoh se melarat sesoki mayit tak ada pak ke kuburan siapa sih mekolak. Cak cokocoh se melarat. Mun se melarat cokocoh maki sesoki tak kira andi Roma. Siapa sih agalu ya dulu? Soki nang isoki nak melarat pakompak melarat tak mula soki ben melarat apolong maki rokok ikining kepe nang benang dak iki nama gi Arya oh dia tunjuk manis dia kak tunjuk mah ade ndau deh paraben kan mun selok kan genteng dina deh jadi bedok lebur arapa umur 30 los ning salah alos koning umur belum polo ning los salah tak kuning jeleng bolos nggih jadi bedek jadi pel-pelabu je lebur lu gak apa di bedek muana pote keng leer jeleng mun bedek kapi pun makne tak belek jadi ngi bedek bah kromo natok ki buka pasar ko dungan tok bah jeleng dak iya wah apa can gula dia benih sampian oreng ya mun sampian oreng agak kui bulu kecok pasangan ajak lah ke pasar pelengahan dek agak kui bulu kecok pasangan mun aman tanen nabuk pasang bulu kecok yang lakare futu mun karo ke pasar jang kui sapa ora bukula mun ro pasar nemu ring binik ngangkui bulu kecok pasangan kapan nak gula engak kasapi limusin mulai kalau pai tak debu iki buat anak depan iko kosa LPG padang kondang kapi bulu kecok iki bahasa apaan tal aduh cang nek bining cang dia bahaya aja kok Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau lima ini kompak dimanapun posisi kaulah ajunan insya Allah sukses Islam. Dengan cara apa? Yuk kita bersatu. Pada bi orang berjemaah agak. Cek ke 1 2. Operator tak langkung ihu ko orang isagoni. Dika ihu na banyak dulu. Suara gula tak pati jelas. Cek ah. Cek. Tes 1 2. Ha, kan nyaman lagi. Ha, nyamanan nikah. Cek oba lagi ah. Pesak tangan dengan jele tak kulian. Boh, bi operator apa ya mbak deki mau kulian. Lebak gendi bagi buru kak. Kompak. Lah orang kompak itu seperti sholat berjemaah. Orang berjemaah ini ke kompak kenapa tak kompak? Satu ruku, semuanya ikut ruku. Lebur tak lebur? Kalau sudah kompak seperti itu, bu, situng terima kapi, situng saya kapi, situng sukses kapi. Berderoyongan laku masjid alako kapi kompak. Keng mun kapi pada alako masjid tak pernah situng yanem kapi. Egi.
Makanya pada berjamaah. Berjamaah itu adalah gambaran manusia itu kompak. Makanya kula ben sampean mun trocung kompak sampai bede bejeng Jumat Arafah. Kula ben sampean sibuk kala bentunya dalam sehari semalam, dalam seminggu seten punten apolong pada Islam ke masjid sehingga tapangki ontong bede Jumat kak. Jak tidak Jumatan lo kira atemu ben tetang kere. Nggih napa nggih? Lah kalau bisa bukan cuma Jumat saos. Bejeng lema bekto usaha aki salat berjamaah. Terkadang beda selok nyeting sekali ke masjid karontar Jumatan itu. Beda secungsaraan boleh karontar Ramadan malolo. Beda secungsaraan boleh lah tak tahu sekali ke beng-lebeng masjid cek larempak cek ondung cek mireng. Benih, muni matura orang ini pasti oning masjid. Keng muni coba beda si tak tahu sekali ke masjid. Alhamdulillah orang aing rasa lau kompak. Orang ini kemun ahli berjemaah kak. Mun orang ini ka berjemaah masyarakat ni kebekal saya. Kau le sering ajunan masyarakat ni kebekal seken al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun kau leben ajuran la ahli salat berjemaah maka bekal kuat Islam reh. Mun la ingat masjid gelak apolong pada laki lebih dari 40 pah bereng kafir bengal nyerang gak kanto ancor magereng kafir agak kina bangki keng mun asa besa tunga bede sabede jatuh ngasa belau sabebere reng kafir gibeh granat gemet kula ben sampean kak keng mun apolong gak gelak ni kebucak macam maju nggih napa bangki apa bu? Bebas gule perbun pelembungannya. Orang marga na jebang ko letin agina ribon. Apa mun tak kebar lo haram moli yang ko. Apa nya ku tandi lak ko ada mi Roma ko mun Jumatan. Cek Jumatan jang nak kena santri mun sampai tedung reng laki ben reng bini tepak ka malam Jumat ko tabes siang hari Jumat pada ben mati reng kafir petong polo ko. Aja mun sakalian bu. Mun dukale bu. Tos pak polo, mun telo kali benu kereng kafir saya mati mikir saya laki kelenger buki. Iya kok. Mi tepak ke saya ngaji ya kaki. Bu. Ma tepak garing bini apa dina di pacik sarang. Pada kan dia ngaji. Iya kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak bisa berjemaah ke masjid compok bu berjemaah bu. Sampian muna berjemaah compok ben selake maka orang berjemaah ni kalau ke bini kak cepun Imam Ghazali keluarga ni kayak ketentrem keluarga ni kayak kesai keluarga ika bagus pasera laki bini sekurang akor ben selake sebini kurang bagus ben selake usaha aki abu jeng berjemaah modolo ku tak keluarga ni kayak kesai bi ku lagi pikir rongguan orang mun ahli berjemaah ani magi atau kada ben sebini tak kira abid arapa orang ini kemun biasa berjemaah sa abu jeng katibi tak nyaman persis kula ben sampean sa abu jeng berjemaah tak nyaman Arapa bulan biasa na pujang katibi. Ku tak lantar ke masjid di pelengaan kantor polisi. Dalam tempo na pujang berjemaah. Sampian lebet ambua kami paha pujang. Dalam na pada berjemaah tempo na pujang. Ku tak pujang di luar katibi. Arapa lekas. Arapa mi agel tersinggung sampean. Mi tokang pada maki sana ku umik deui. Kenjo jasa kasamu. Berjemaah compok maki atau kada ben lagi tak kira abid sampean haram tak kira abid duhur berjemaah asar berjemaah paha tokar sampean sopu pereng penting aki abi lema duhur tak sarmu asar tak nyapa maurib salake pahung ke kelangker Allahu akbar ku tak lagi pikiran norok nje yo norok tepun cek bocing ing pun tak norok biasa na berjemaah akhir apa norok ki ya kak nang tupat tubun morda jana langker dusun wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelo tak sarmu keng mun tak nyampit lakar laneng keneng na nyampit ki jalo celo amin selake akret tak ada tompes sarmu mun setejam sarmu apa tak sarmu beres nama tak beres lobar maki tahu karena temannya berjemaah pulan rokaat pertama lasarmu rokaat nomor 2 bisa laki pakai pelancong Fatihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan ka gelek mari nyampit amin selaki agretek ibrik mun gede dah
Harap pemia gila kaki. Itu mau sampo tak berian dina ada. Aku lompong saya gila ngelkel rek. Abu cak aja beda hadis bu. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih mun badereng laki ngajak asarin kering bini. Ngajak tedung bini ngajak nyeram beko deh bu. Iya cek tedung fa'abad pas tanda lesoh leku. Cak gila. Ada grup nak kaki sampo deh ya. On leso kasama kehego. Fa'abad cakingnya cek tedung. Wala leso cak aku lupuk dengan neng. Saya lagi suruh tedung di sana anda leso. Saya nyuruh walaku siapa cak ero tedung. Para apa dia? Leso kok. Ero, ku masuk akal cak ero tedung leso kan. Mau ni suruh ngalah aing kok cak leso wajar. Ni ka ero tedung, matedung le. Napang. Allah, mula napang je bah gerra. Pah tak ning beli umat. Selake ger-ger gadu dah pada napang tanggung abini berkai bulan boy. Imang kana mun napang ibadah mabuk. Pacik tepang kesida iya yang rasa lau deh. Abang jadi pada hadis sebenarnya akan terusu gula kan. Kanjeng Nabi balik gerah bu. Haram gerah mula kadung napangnya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashimun ngajak tedung fa'abat pah tak gelem. Fabat taghadban pah semalam tedung pegel selaki. Me tak pegel aja selaki abon empon ke tibi. Tahu apa nak saya empon. Kedi ngaki hadis ni koncong la'anat hal malaika hatta tusbiha. Ring bini sidaya je elak nabi malaikat sampai subuh. Tina tulan. Lampau jak gelem mantorot tina. Kayak kesoro tedung. Tulan deh kok. Pojok boy pentung mari nak bagi gule bin. Tak bisa deh kak. Mun lah kadung senekal tak ning lajen kak. Engki. Makana gule compok mun malai ke ni bini, pah ni bini nada na tengki. Ambu gula kak. Boleh leku malai pah nada na tengki boleh. Apa? Ambu boleh dumandem. Beni keng tako kak cek gula ring laki. Nabeng aman. Mun la aman je kedi kol dua datang pengajian cek putua tak raja laku. Karawatanya. Ni engit le. Engki ngedarak. Mun ni engit ya kacung ngiding. Anang dua ada bu. Tepak kering apa dina deh. Pacek saharan de geluh. Mun lopot lo tepaknya mana bu. Tepak kasih lopot de remah. Pala tepak je tepak pala lopot tepak kasih lopot deh kok. Mun tepak kasih lopot je lopot lo tepak. Bon, boleh. Jadi manusia ni dari dalam tabu ampun takdir saya pertama apa? Ada kalau pae. Apa? Rizki ampun itu. Yang nomor dua wa ajalihi ajalah lanceng umur apanja tuli mate apanja laking cuman abadi boleh umur lanceng umur panda nikah termasuk takdir saya bisa yo. Mate tak bisa yoba, keng umur bisa yoba. Allahumma tawwil umrana umran mubaraka. Ya Allah palancang aki umur kaulah, kalaban lancang umur sebarokah. Pana palancang umur? Ulama berdesa ajabu, orang senyama lancang umur nikah abid matena alias taklum tema. Berdesa adabu lancang umur nikah mangka na umuruhu ma'mura. Seenya melancang umur nikah tak kotu tak temate. Make tuli mate keng mun esena ibadah nikah lancang umur. Ning 40 tahun keng obojeng to. Umur 30 tahun keng ngaji to. Umur 50 keng sedekah tak buambu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya hidup bagaikan pungkana acem.
Tak tahu kan aja. Itu wis sekolah tukang. Pramila kak dintok umur ampun etoles mangkana mun umur 4 bulan ni kenyaman beda selamatan biasa na thank you. Arab pami selamatin maca aki surah Yusuf, maca aki surah Muhammad, maca aki surah Maryam. Makle anang mun lahir lake gentengah engak Nabi Yusuf, akhlakka engak Nabi Muhammad, mun bini engak Siti. Jadi umur 4 bulan ni kai selamatin. Selamatin sekaligus adu aki sekaligus asyukur. Arab pami asyukur pengandung. Asyukur ke Allah. Ngandung ni ka beni margana alake ka. Orang ni ka mun ta pengandungan maki alake tak ngandung. Napa cang kesokan Allah mun bagusan ta andi anak bi Allah ta pengandung karena lebih bagus ta andi anak. Mun bagusan andi anak bi Allah pengandung lebih bagus andi pasere se parengi rezeki ngandung asyukur ke Allah. Arapa polanan ngandung ni ke beni karpa manusia karpa Guste. Banyak orang ngasarat king muncang pangeran bagusan tak andi anak tak ya Pak Andi. Bada orang terus tak andi anak pulan mantan anyar tega masuk kabi tak kelero masuk kabi. Pemila gelak bakaki bong. Pola cek lah mulia kada boy kaki kalah. Bodoh pengajian di deknya. Narok urus naring laki boy dia. Naring laki masuk kabi aku. Apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngandung ni kebeni polan alake kibada se alake mun Allah tak kasokan tak ngan ya bada tak andi lake ngandung mun kasokan ya Allah mi agella ka kibu Siti Maryam ta'ala kasokani Allah ngan penggalan makin banyak sini Siti Maryam ka tak andi lake ngandung mi ngandung ka kele ninte Siti Maryam ka cempep ya colong je. Mangka namun malam cak gelejar le tak abi olar tak iya. Bamun karo olar kabur sabe lo pati bahaya, olar kabur sarung sejak mereka sabu. Mungkin zaman ngak nikah, tak iki kan? Mangka mungkin mun tak ada long polong bagus ketini kebubut tu manusia ni kan? Lambak kula ben sampian boleh bur. Tahun 2004 makin osom HP kak. HP na macam gula makin HP masuk swarga. Cak HP kapan ni miss call adan. Allahu Akbar Allahu Akbar HP miskol ada bodoh pani miskol aku not Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da Allahumma inna nas'aluka 'isas su'ada wa marafiqatal anbiya HP na panimi sekolah konot padahal si Andi tak teman bejang sopu tahun 2000 bada HP boleh panimi sekolah pah macam tiba Maulid Ahmad Al-Hadi Sayyidum min Nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran fi rabi awal syarrafna fi zamanin minhu fattan kullu nabiyyin basyara mungkin HP panibis ko lain kan bagai diremas-remas sakitnya hati betapa sakitnya hati Bada boleh. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia. Ya kok. Biasa nak orkes antar ke pengajian. Ada ngaltok huhu ya. Siapa mau nyepete je bu? Apa lagi nggak telur aja. Jadi kiban pengarah petarangan. Tangki mungkin boleh sini kau boleh. Ante arasa celtong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Apa ada sanyaran boleh? Benih codut tepak kapok-kopok je mun tak beburu ngarang.
Di tahun 2004 HP kak, HP lagu, keng lagu na lebur. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bidhambi yastaghfirunallah. Tahun 2000. Iftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. HP kan, keng pakai HP ada tiaki engak dek Guste. Allah mungkin HP nak kena kenek gula ngidi ngaki. Jadi ni kena ni kenyan lagu upin benipin tak dijo rajo. Kak Ros la rajo tak lem. Apal kabeh. Opala tua tak gelem. Upin benipin film. Binin siapa je kak? Hidup di zaman sezaman makin ngakhir gak ki keng mun nyeleke ka puju wa batagu ilaihil wasilah. Aku bilang jalan semak Allah karena gula ben sampean makin muntak masemak orang sesemak Allah tako elang ikalanyu bee ka santak makin gili naga Quran tak biasa makin dibaca iki na bangki pengajian tanya agi gelu siapa saja ramai Pak Kiai Mak Sumat oh kiai sekancaan haram tak antar makin Bamun holil yasin mintar cak dengan ceramah na pada mun ceramah na ke holil pada ben selangking bi genteng ngaju lah si tahu cocok ke kok bedang ke buku lah yang cak benih putra na kiai pun makin bulan Jumat na kelampian pote biasa tak teman kelampian pote gula Arab lakar benih putra na kiai mangka nole elang pengajian gula ampolo etemu bila bibah nyetir TV, ke posong-songan kulit nyetir TV, supir dapat edung bulan ngantok, pahayam babi ban serban masuk, mobil kiai, engke cangkul, kemana kiai ni? Allah yang ku apsak sengucak dengan, ya cangkul makila kiai mong tak potongan peti genteng elang, melas makila kiai mong tak potongan, ya Allah. Apa tahu saya matur, Pontianak gula, kak pengajian, Pontianak pengajian, kawal gula, mobil tak bisa masuk, kawal bun sepeda, para ada pak ke pengajian, pak ngelak, wah kiai rabu, akhir adrah, tala'al badru alaina, min saniyatil wada, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da, sepeda ada pak kami rabbina, orang lah ngambek kepi kumakiai, kula turun di sepeda, haram begitu situ aku berdesa salaman. Pai tanya aku, kemana kiai nak kocang rabu Japang kutua cetak kerja gobi gula. Sambil namun ngoncang kiai ini ku YouTube apa malah. Malah itu muda iya. Sambil nak jeling pala saya ngak Habib je lagi kiai apa kau. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana saya ngak akhir zaman mangken pasemak kau ring ni kak. Mangken Quran tak patut baca. Tori baca boleh Quran nak kak. Salah se'en boleh pujuung wa batagu ilaihil wasilah asampung kau ring sesemak Allah kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Mun tak bisa sampian ke Allah langsung masemak kau ring sesemak Allah. Mun bisa masemak ke Allah langsung saya robok compok dikir nekuk tasbih cuman kula ben sampean menekuk tasbih selo ngak kiai ku bisa kak jangan tal-talan pelan nekuk landu cuman pola bisa make tak tasbih pola bisa maca Quran pun mari bejeng teka ayat kak teka ayat bu kula di baring mari mamale kan tuh buki ero sedia kerdus atau bekat tok buki kan ki sabak ikam masjada ben ruku sampian sabak beri ikat tok beri napa ota bekat tok ota bekerdus beri Quran sampian mari bejeng cek kamu tak tega ngaji geluh pada sampian sengkak ngaji sa ayat boy Bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim
Lo apa buk, lo apa buk. Sepenting deki pun mari abajeng, baca boleh, mari asar buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim. Tinakan seayat korban mari abajeng baca. Pesemak Quran dah buk. Jelas. Maka dia pun Gus Dur. Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan kuruas kita dan tancepake ing jero dodo. Arep mi cengeng. Hah? Tak ngerti. Artinya dia tak unding sampe. Oh ya pada iki. Baca nya goreng Jember gula lebih sampean. Cak gula Bengkalan pada Madura ben sampean. Keng gula bun badak sampean pada Madura. Ken orang tak para cajem mun gula keberering Madura kak. Pulan muan ngak ring Arab iku ki. Cak saking kang kui bahasa aing rasa lauk senikap. Al-Qur'an soce debuna Guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete tore tamenaki edelum tore tamenaki ya Rasulullah salamun ya Rafi'a sya' adfa tayyaji ya ailal judi wal ya ailal judi wal mentar dadi orang si bisa sambung ke Allah mun tak bisa sambung tibi ke Allah mentar sambung ke orang sa sambung ke Allah sehingga aku leben sampean pada depak de Gusti Allah. Allahumma ketika ilmu tabuk saya tulis pertama kali rizkihi bikadbir rizki ni tulis lambak huluban sampean. Senomor 2 wa ajalihi ajal tulis ilmu tabu. Senomor 3 syakiyun au sa'id pecreh napa celaka ampun tulis. Mun la tulis kapi ilmu tabu miki parlo nyari selamat sampai nyelekek ka orang-orang sila jelas selamat kati puju. Huluban sampean takdir ni kepada dua, beda takdir saya bisa yo beda takdir saya tak bisa yo. Beda takdir muborom, beda takdir muallak, tua tak bisa yoba, mati tak bisa yoba, laki tak bisa yoba, keng selamat tak selamat bisa yoba, si tak selamat bisa yoba selamat, si rizki nasakoni bisa yoba banyak, paham? Si O murah panda bisa yoba lanceng, si A salah celaka bisa yoba selamat. Sepenting kulaban sampean masemak kau ring sandi selamat. Mun tak bisa semak tibi ka sandi selamat. Pasemak kau ring saya jelas selamat mungku Allah. Pasera pujuk dani ni ka orang saya selamat mungku Allah. Wa batagu ilaihil wasilah. Aku bae jalan ka pangeran sampean. Cek mangkat tibi, mun mangkat tibi ima tak depak. Maki depak utabe abid. Keng mun norok orang saya tukang jalan nah. Selamat depak kulaban sampean. Kulaban sampean swarga, akhirat seni kecukan. Dosa banyak, terus masuk swarga. Tak bisa kak. Keng mun norok buntek pujuk kulaban sampean maki dosana banyak. Eki bekas swarga tak usah atur neraka. Sampean sepeda ane blong entar ke surga aja. Sepeda ane blong kapi. Nyikep todik nyikep arek kapi. Keng mun sing ngawal Kapolres Pamekasan, Kapolsek Bengkalan tak kira nangkep sampean. Jelas. Sepeda ane blong kapi sampean. Nyikep todik nyikep arek entar ke surga aja. Keng sing ngawal Kapolres Pamekasan, Kapolsek Bliga tak kira nyetup sampean, Kapolsek Gelis tak kira nyetup sampean, Kapolsek Tangkel tak kira nyetup sampean. Beni takok ke sampean, takok ke sing ngawal saya seragaman yade yo. Sampian banyak dosa, sampian aslina orang tak pati bejre, keng masemak kau orang sila bejre, masemak kau orang sila selamat. Eki bebik pujuk ke swarga Allah, maki sampian banyak dosa, tak usah terus neraka, langsung masuk swarga.
Benih karo ke bayi esim kak, makai masuk swarga mun andi ring dalam kembangan. Pujuk dan ni ring dalam aku depan sampian. Alhamdulillah. Entari pun tahun bukan tuhuk. Nggih. Entari kak. Tahu sara je ngak ni kepala pesen tempon tak ada pok kopi ojen tak apa-apa ni kene pun. Je ngunceng sini kene dah ya kan. Iya cara ni kene an. Mun sampian pesen banyak nguncung serajur wada iya. Ada ni kene yang ngunceng ni kene sepenting meras begini kene. Maksud apa kaki bok? Po pacik dia nadina dia. Maka tak nang ke pengajian pun tahun datang maka tak usah terok tore sanak potuan pujuk deni entare hataman Quran dek kakak tahlil dek kakak asampung mun itu nyala asampung kau reng seselamat kula ben sampean takdir eto des ngak napa asaus lambe keng mun enyo naki bi pujuk deni ka Allah yo bo e bagus kapi asline banyak dosa ko tu masuk neraka keng mun bi pujuk deni iki bekas swarga selamat kapi reng aing rasa lao amin Allahumma dan kula yakin ajunan serabune ka ahli swarga kapi sampian serabune ka ahli selamat kapi sampian serabune ka bekal bejre dunia akhirat pahalal senyumbang buk ya pahalal saya berikan sumbangan ni kakak pahalal sampian kita abri besekan hadir ni ka nyumbang mata dak berkat je salah tak abri bese pahala ngempak iki bekapi oleh petok ben lagi na berkat ni mentepak kana saya kapi meki sobune tak kina tanah lego ja punten agak jak tanggi buk agak jak bukti nama kita abri bese kur hadir buk maka tak majar sepenting ha insyaallah haul sekalian aki pah nutup tau saholan kia iman mari holan penitian banyak utang ngap ada semajar ya berik lah setandik bese nyumbang lako engko tak bisa nyumbang bese lek king teruk apa cangkuk semacam ke bagus engkau anakku tak bisa dek cak dengan engkau lah tak sehat ngak ada pesya apa nak boleh tina kok nyumbang ngerena boleh boleh tak napa tak kepok benoreng ayo lek majar mari majar kakek lek majar kakek mari majar kak enjo tak majar isu penting lah nyuruh maki tak majar kan lah saya bos tak lebur je salah tak abri pesya tak nyumbang ngerena tak nyumbang laku pas salah kap aju terop jo kan biko ero cak beda iya aja kan lagi beda si beda cuma lihat tak tik kisah aja aja ku tulang ke anda dan balik saja pada iya saya nak juga lihat sang roda iya siapa saya lo tahu oh ini reng buih dong kan seni kamu teti penilai lagi kak asli yang bal-balan penalti pas tepak gagawang aduh korang dah iya sih waduh mon di luar tuh kangen ben seedon kalau kun amain futsal kita nendang tak gentang kayak itu jadi kudu ben sampean tori pak kompak alhamdulillah aing rasa kompak kapi kak aing rasa kompak kapi Allahumma beda acara hadir kapi beda ring kelakuan musibah hadir kapi sampai diberi situng sakit kapi daya situng mate kapi daya alhamdulillah kompak kongku dinarengki coba daya je mentir Allah selamat sampai ke akhirat amin Allahumma sekak dinto si bisa pada pak kak senau sambil kerja bahasa mungkin tak teratur sementing maksud mentir bisa paham di sampian pelami teti ilmu semanfaat sapora kak ki beda bahasa kasar tak percu kegi senika kak bisa apa suruh ngujeng engkok boh minta ngujeng silem kandem roh benih kula benih keng kasar bahasa apa kajar kak keng mun bahasa apa ni keni sampian ni langit do kula bah pidatu tore patako ka Allah kula ben sampian mati ya ibu di jadi daripada sempian ni kasih tore kula buat mana ya kan bah ngiding kapi mulai ngiding mah ayu mulai ya buk siapa lagi buki takut gelap pada bahasa saya yang menyinggung sampian siapa lagi lakar sengaja singgung bi kula sampian tak mantom mantin menter tetilan jalan kasayan sekak dinto sebisa itu raki orang ben lebih nanya seporak sampian guys daripada melok guys cek pada na bentang din ni kakek kapan para turun aku orang ya kak jami tahu sih ngucak korang je kakek andi lah kesih ngucak gimana amun bujang ikan abina berapa polong ke bensi Roma kok bukan cak kapan para turun aku orang ya kak mi metu sih ngucak korang kakek agak-agak korang ngongku ngonceng boleh ayo foto-foto ke seti ya gue lagi kali geger kemarin nih
يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير